Lihlelo sizigedlile noMindlo Lavo ngomvulo bekwengolosini ebusuku kwekwezi FM. Diman. Akwande Mindlo. Awuzweke kusifake akusidlalele isihloko sethu sanamhlanje mfana omdala. Thokoze Mindlo Lavo mfana omdala angiphakamise isandla Mindlo Lavo ngilothisa umlaleli emagumbi namane omhlaba. Ngiyathokoza mfana omdala ukuthi umlaleli ebusukwini banamhlanje ukhethe umhathi kwekwezi FM mfana omdala ukuthi somkhanyisela mfana omdala kukhanye ba endaweni ngokwahlukahlukana lapha khona Mindlo Lavo ukhona osesibhedlela ukhona ongaphakathi ejele mfana omdala ukhona mhlanje mfana omdala olele embhedeni ekhaya uqale phezulu mfana omdala usilindile umuntu uhlele esofeni uphethe incwadi mfana omdala nomsobo uyankara ke loyo ngoba uyazi bona kukhona kufanele akuqole phasi umuntu ungemoderate mfana omdala khona uyigadangile udla phasi mfana omdala ukhamba nathi umunye usemsebenzini mfana omdala endaweni ngokwahlukahlukana ngiphakamisa isandla ngithokoza indlebe yomlaleli Mindlo Lavo engeneni isihlokweni sethu sanamhlanje azange ngirareke mfana omdala nakade isikhathakhatha earlier on ngoba isihloko esiza naso sikudisi singikhipha abantwana belothe nami mfana omdala ngikhuluma nawe nje ngiphuma amabhamuza mfana omdala ngithukiwe ngesihloko esiza naso ebusukwini banamhlanje Mindlo Lavo angithome mhlambe ngindlale before ngithula isihloko mfana omdala njengenjayelo mfana omdala Mindlo Lavo ungidlala isihloko sami ebusukwini banamhlanje angithome nganasindlela Mindlo Lavo umlaleli asimkhumbuze bona ubukhulu bezinto umlaleli ohlangana nazo bulawulwa bukhulu bomuntu onguye angikuphinde lokho sindlala isihloko sanamhlanje asikakangeni esihlokweni sanamhlanje ngithi mina kuwe mlaleli ubukhulu bezinto ohlangana nazo bulawulwa bukhulu bomuntu onguye amanye amagama kuqalwa amandla akho amandla onawo ngaphambi kokubana kulethwe izimo phambi kobuso bakho that is why Mindlo Lavo onamandla oguga ezidisi obuthakathaka namtjana osesemncane oguga ezilula fana nombelethi mfana omdala nakunento ayithengathekileko namtjana afuna irhelebho ngantwanyana thize mhlambe efuna ukugugwa Mindlo Lavo uthoma mfana omdala atsheje lento efuna ukuguga in other words ayikale bona ibudisi kangangani namtjana ifuna amandla angangani esakhona bawuyirhelebho ebantwaneni bakhe ukuthi ngengimuphi engibona ukuthi angakhona ukuguga lento engimlayela yona in other words ubona the strength or the power yento ekufanele igugwe akhona abona ukuthi ongakhona ukuguga lento le ngilo ngoba unamandla alingeneko namtjana ngaphezu kwalento engifuna bona iguge so ke amandla nomuntu onguye ngiwalawula mfana omdala ubukhulu besimo esiqalana nazo Mindlo Lavo umuntu obusiseke khulu uba neentjhijilo ezikulu khulu umuntu mfana omdala osesemncane ngesimbusiso uba neentjhijilo ezincane that is why sithi when you are amazingly gifted you will be amazingly tested ubona umuntu asolwanile athi why mina ngihlala ngiqalana neentjhijilo ingoba mlaleli kuthenjwe wena ngaleso simo leso kuthe nakuqalwako nakutshejwako bona ngengimuphi onamandla wokuqalana nalesi simo kwabona wena waba therefore the special one that can be able to bear and to be able to carry that situation therefore Mindlo Lavo it's not a mistake that you are going through what you are going through kuthenjwe wena ngaleso simo ekufanele ukwenze funda kiso lawula leso simo ungalawulwa sisimo sinabantu abaningi Mindlo Lavo siyadlala Mindlo Lavo asikakangeni esihlokweni sinabantu abaningi abalawulwa zizimo Mindlo Lavo bakhohle bona amandla abo makhulu ukudlula isimo that is why they were entrusted naleso simo ngoba they possess the right power and mfana omdala the right skills to be able mfana omdala ukuthi baqalane naleso simo leso Mindlo Lavo simkhumbuze umlaleli bona zonke izinto ezikulingako in other words the temptation that you are facing azithomi ngawe
ngawe nabanye bayazithola Mindlo Love ama-temptations oqalana nawo as a person mfana omdala akathomi ngawe baningi abantu abaqalana nalezo zimo kodwana they choose differently hence they deal with those things differently uthola umuntu mfana omdala enza iphutha lokuthatha ahlala nomunye umuntu mfana omdala ahlale kodwa nomunye umuntu athi nakakhuzwako athi I was tempted akhohle bona hey nalo muntu ohlala naye Mindlo Love ukuthi usomile ngekati naye bayamsoma kodwana ukhetha bona ignore lokho kusonywa namtjana vale iminyango kilabe bamsomako so that akhona ukuthi ahloniphe ubudlelano wena naye eninabo ukuthi mfana omdala uthandana nawe wedwa akusho ukuthi siphukuphuku ukhethe wena ngoba uhlonipha wena so befunda bona you are not the only person that is tempted in that particular situation naye mfana omdala bayamlinga kodwana ukhetha uba namandla adlula leso silingo so funda ukuhlonipha ubudlelano kiso ubona umuntu mfana omdala esikolweni athi ngiregister ama-module athize kodwa ngiqwebhile ngibetha kungoba zange ngithola isikhathi sokufunda or abudisi khulu hey you are not the only person and the first person that is registered for that course bakhona abanye mfana omdala bayiregisterileko the same course bayibetha bebecela ku-doctorate mfana omdala ingasi ngoba bahlakanipha ukudlula wena kodwana ingoba there were temptations mfana omdala akhona kodwana zange bavume bona ama-temptations abenze bona bakhethe ubuthongo kunokudlula ilibrary bakhethe ilibrary ukuzwisisa bona lento engiyifundako kusasiza ngikhelebhe kube mntweni obhedere ngithola umberego obhedere ngikwazi ukusebenza bhedere ngijugulule isimo sekhaya so-ke funda kuleso simo mfana omdala ukuthi you want to be a better person Mindlo Love kuleyo business okiyo sindlalela isihloko sanamhlanje kuleyo business okiyo you are not the only and the first person ovule leyo hwebo lelo bakhona abanye bekhe bayivula ngaphambilini Mindlo Love kodwana bakhetha ungasebenzele emlonyeni iprofit ebebayenza bakhetha ukuyimultiplier bakhetha bona leyo profit isebenzele bona ukwazi bona ihwebo lokwazi ukukhula wena you open the business iprofit okuthoma oyenzako uthoma uthenga amapinazi mfana omdala uyisemlonyeni ingakho namhlanje kubonakala ngathi ihwebo alikunikeli profit ngoba the temptation of spending was bigger than mfana omdala the taste of growing the business mfana omdala so ngilinga ukuthi lezo nilingo umlalelo oqalana nazo awusindo wokuthoma ukuqalana nalezo nilingo mfana omdala nabanye bakhe baqalana nazo kodwa bakhetha bhedere khumbula kuliphutha Mindlo Love ukwenza iphutha kodwa akusile iphutha ukuphinda iphutha iningi labantu bathi nabaqalene nenilingo Mindlo Love umuntu azive ngokuthi it was a mistake asumkhumbuzo umlaleli bona it's a mistake to do a mistake kodwa is not a mistake to repeat a mistake ngokutsho njalo Mindlo Love siyazi bona no one is perfect mfana omdala sonke sawenza amaphutha kodwa funde emaphutheni Mindlo Love funda ama-mistake nowenzileko mfana omdala ukuzama ukuba umuntu obhedere mfana omdala ukwazi ukuphucuka ngoba akekho umuntu operfect mfana omdala sonke siyawenza amaphutha mfana omdala sonke mfana omdala ama-mistake siyawenza and then we learn from those mistakes Mindlo Love ukuze sizokwazi ukuthi sikhule you need to make new mistakes for you to get new lessons mfana omdala ungaphindaphindi iphutha uthole wenza iphutha ehwebeni wenza iphutha ebudlelaneni wenza iphutha emsebenzini wenza iphutha kufamily mfana omdala wenza into eyodwa you keep on saying it's a mistake remember a repeated mistake becomes a choice mfana omdala so-ke nawenza iphutha elitsha uthola isifundo esitsha ngokutsho njalo we encourage people to make mistakes but make new mistakes Mindlo Love ngoba hayi sithi umuntu ongenza amaphutha umuntu ongalingiko you need to make as much mistakes for you to learn as much for you uzokwazi ukuthi uqhubeke that is why nemakampanini haye bathi bafuna i-working experience yini experience i-experience maphutho wenza izolo Mindlo Love namhlanje amaphutho wenza izolo aba-valuable kusasa ngoba ufunda kiwo i-experience maphutho khona ukufunda kiwo mfana omdala kodwa amaphutho waripitako they no longer become experience they become choices that you make besindlala Mindlo Love nokho besingamotivate mfana omdala besifuna umlalela abambe lawo matheme ngoba matheme esiyowasebenzisa esihlokweni sethu sanamhlanje mfana omdala angazi bona irobot uligreen bona ngasindlala isihloko na no iyazwakala man iyazwakala
ngifuna ke siyokuthengisa nasibuya la sikhone ukudlala kuhle isihloko sethu. Hayi siyakwamukela nawe umlaleli Gogwezi FM na uqeda ukuvulela lo mhajo awukalahleki nakancane. Sithi ke asikuthobe siuhlenge namhlanje motivation yala ku Gogwezi FM siyethulelwa nguDimeni wakwasithole yewubeke nje wena indlebe ngiyakuthembisa bona uzokuzuza lutho lukhulu uza kuthi kubetha u10:30 namkha 11:30 namhlanje ebusuku uzabe sowungomunye umuntu. Siyabuya le Gogwezi FM kukhanya ba 12 namkha 11 minutes to 11. Dimeni asingene esihlokweni sethu sanamhlanje. Awuzoke Mindlolavu ngigijimela ngaphansi kwesihloko mfana omdala. Isihloko engiza naso ebusukwini banamhlanje Mindlolavu sithi kumlaleli kumila yotshalileko. Kumila yotshalileko. Ngamanye amagama mfana omdala nasikhuluma ngembewu. Imbewu ezakhula emilako ngeyalo otshalileko. Mindlolavu asisichakhe. Nangikhumbula kuhle Mindlolavu nazivula mfana omdala ihlelo ngavula ngevese eBhayibhelini mfana omdala. Namhlanje ngiyahalela Mindlolavu mfana omdala ukuthi kodwa ke ngingene evesini kuze ngizokwazi ukuchaza isihloko sanamhlanje kumila yotshalileko. Ngigijimele eBhayibhelini Mindlolavu sizoxoxa namhlanje Mindlolavu mfana omdala ke sibonisane. Sigijimele lapha kuDeuteronomy 28 verse 12. Angisimchumayeli mfana omdala ngisimfundisi iBhayibheli angiyazi Mindlolavu nokuchumayela ngikwazi kodwa ngiyahalela bona ke sijubhule nedile paragraph mfana omdala nedile verse Deuteronomy 28 verse 12 akhe ngithathe ngesindebele Mindlolavu angichumayeli angikwazi ukuchumayela Mindlolavu. Usomnini uzanivulela umnono wakhe omuhle okumazulu kobana aniphe izulu enarhenenu ngesikhathi sakhona abe abusise wonke umsebenzi wezandla zenu niza kuboleka izizwe eziningi kodwa nina ningaboleki litho kizo. Ivese esikhamba phezukwayo Mindlolavu nasithi kumila yotshalileko. Ile verse Mindlolavu kunento ezine engikhalela bona mfana omdala ke sigijime phezukwazo. Ngaphansi kwale verse kokuthoma engikutholako ukuthi usomnini uzosipha izulu enarheni yethu. Kuthi ukuthini lokho Mindlolavu? Mfana omdala nasikhuluma ngenarha, in other words izulu ezizosibusisa fanele lisithole sisenarheni yethu. For it ukuze i-release mfana omdala izoba sibusiso kithi the starting point ukuthi kufanele sibe nenarha. Yini inarha Mindlolavu kumlaleli? Nasikhuluma ngenarha sikhuluma ngendawo lapha uberegela khona. Ngamanye amagama it can be a physical land, it can be a digital land. Abanye badinga i-physical land mfana omdala la basebenzela khona, abanye badinga i-digital land la batholakala khona mfana omdala. Nasikhuluma ngenarha sikhuluma ngala otholakala khona, la izulu eliyokuthola khona. In other words mfana omdala nawuzazi bona uyi-podcaster, inarha yakho is a digital land. Fanele utholakale ku-social media Mindlolavu kula izulu eliyokuthola khona uyokunethwa enarheni yakho. Nawuzazi Mindlolavu bona umuntu ofuna ukumanufacture mhlambe you need a physical presence, i-factory mfana omdala, ingaba igarage, ingaba mkhukhu, ingaba isitolo mhlambe osirako emolweni. Yindawo la izulu eliyakunetha khona lembusiso kuze uzokwazi ukuthi ubusiseke. Angazi Mindlolavu indaba ye-location ye-land la otholakala khona uyayizwana. Uthola umuntu mfana omdala umuntu athi I'm a content creator. Indawo yakho ikuphi ese content creator la uzime fanele anise khona izulu intshalo zakho zikwazi ukubonakala. Indawo ungazithola uyi-content creator but you are not present at the land la ama-content creator atholakala khona. Uzithole umdlali webholo kodwa umdlali webholo otholakala ku-social media egroundini awukho la kufanele uzime ungathana ukunisela izulu khona. Ukuphi la kufanele ngathana uzime ukunisela khona izulu? Indawo inarha yakho ikuphi Mindlolavu? Inarha Deuteronomy 28 verse 12. Ngiyakuzwa Dimeni abanye hayi bathi
kwesinye isikhathi uzithola usendaweni ethize ngesikhathi esirong. Uba sendaweni wrong. Kukhumbula mindlo lavo. Na uba sendaweni wrong ngesikhathi esirong uba offside. Emidlalweni nebholo nanoma ngaba striker esigijima kangangani if usendaweni wrong ngesikhathi esirong i-linesman iphakamisa iflaga mbona mdala athi offside. Lento sibiza nge-offside ukuthi ugijime kungasisikhathi mfana mdala wazithola u-location e-wrong. Izulu angekhe lana usese-offside, izulu angekhe lana usesendaweni e-wrong, izulu angekhe lana usese-ku-location e-wrong mfana mdala. Iningi lethu sidilayiswa ukuthi sifuna izulu line kodwa sisemasimini wrong location inarha. Ngiyayithatha Dimen, ngifuna ukuyifanisa njengokuthi ukhwele istimela esirong ukhamba nabantu ongaboni ngalihlo linye nabo abangakusekeli ebhudangweni lakho. Mfana omdala ukhwele istimela esirong ufana nomuntu mfana omdala oyepolokwana kodwa ubamba inteksi ezimachirini. Mfana omdala ulindile uyathandaza uyafasta uyaphahla mfana omdala kodwa ukhwele istimela esinjani esirong i-location imindlo lapho uya to the uyenaheni engasiyo. Mfana omdala iBhayibheli ithi uyomisa izulu avulele umnono uzwa amandebele nawenza umnyanya athi naku umnono phezu kwakho. Uyokuvulela umnono emasimini wakho namtjana enaheni yakho. Usetransportini wrong uyarareka sola ufiki imindlo lapho namtjana ufikile kodwa ulindile awutholi litho. No, check inarho kiyo inarha ekufanele ngathana utholakala kiyo na ukuze uzoku-unlocka izulu ekufanele lithambise leyo narha na. Yazi Dimen, i-environment ibhoduluko lomuntu hayi uze hayi bathi abantu abakhuluma bathi akuphume emaphotla uyokuhlala eMamelodi kungenzeka kuvuleke amachudu wakho. Mindlo lapho asiyenze lula-ke simenzele i-practical example. Mindlo lapho ibhodlelo lamanzi i-still water i-500 milliliter mfana omdala na ulithenga esitolo uyalithola ngabo-10 randa. Ukhambe uye eGrachi mfana omdala uyithole ngemadlana ephezulu ngabo-15 randa. Ukhambe ukhwele isiphaphamtshini mfana omdala iflight bakunikela imenu uthi na uqala ibhodlelo lamanzi ulithole nge-20 randa. Ukhambe uye ku-concert uze bathi kunomvumo uthize wangaphetsheya or wakhona la eSouth Africa mfana omdala uthi na usawuhleli phasi badlule labo bathengisako mfana omdala umbuze bona ibhodlelo lamanzi malini, the same size lebhodlelo lamanzi atshele bona 30 randa. The very same size inikeza ama-price ayi-4 a-different endaweni ezihlukileko. So it means the issue is not ibhodlelo lamanzi. The issue is the location, inarha la ibhodlelo lamanzi elitholakala khona. Sometimes sizibonakala si-useless, not because we are not blessed. Sizibonakala si-useless ngoba sisenarheni engasiyo. Ubona umuntu mfana omdala ambethe iwatch engarangwarekileko yakade mindlo lapho akhamba yise ku-second hand shop nakafika lapho bamtshele ukuthi sizakunikela i-10 randa. Athathe the same watch mindlo lapho akhambe aye mfana omdala aye mfana omdala into ezibizwa ngakubogalari lakustorwa khona izinto ezisentimental. Nakafike lapho mfana omdala bathome ngokumenzela ijuzi before bam-ofara i-price ngoba babona lento ayiphethe ukuthi ngiyakade i-priceless ibaluleke khulu mindlo lapho abamnikela i-price 10 times better than le bekanikelwe yona. Is the same watch mindlo lapho kodwa the difference echange i-value inarha. Mlalelo kuyiphi inarha, uthengisa kuyiphi inarha, umaketha kuyiphi inarha, uthoma irhwebo kuyiphi inarha, ufuna uku-improve kuyiphi inarha, ujamephi, ubona ivelu yakho ngathi ayikhuphuki, ukuphi location, inarha okiyo ukuyiphi. Ukhamba nabo bani? Mindlo lapho ukhamba nabo bani because the environment itself can also be created ngilabo okhamba nabo. Ubona umuntu mfana omdala sikhamba nabantu abaphethe imphanga sithi nasiqale kade mfana omdala baphakamisa imphanga bazilole kwebeni balola nje babulala amabhuda kwethu ngoba the location and the environment esikiyo i-create ngilabo esikhamba nabo abakhamba batakwa amabhuda kwesinawo mindlo lapho environment inarha angekhe wafuya
bowufuna bowufise izulu bona line usenarheni engasiyo. UZimu nakakubona bona usenarheni engasiyo mfana omdala uyahlala izulu angalinisi njengomdlali ebhola lokho nakabona umdlali ekhaba istriker sekhaba siku offside uyahlala angamphasi ibhola ingasi ngoba ukulwa naye akamphasi ngoba loya muntu offside umlinda bona abuye nganeno abe onside before akhulula ibhola amnikele ibhola. Sometimes ulibamba ngabomu bona umdlali ekhabo lo adlala nawo azibone ukuthi offside akwazi ukubuya nganeno akhona amnikele ibhola. Nathi sometimes imbusiso zethu ziyadelay amingo labo ngoba solo ngijame emaphotla solo ngithoma into emaphotla solo ngicala abantu emaphotla bona bangisekele phuma lapho ku-change environment uyeke eninarha mhlambe wena la izulu elokuna khona kukwamhlanga mhlambe wena la izulu elokuna khona kusepitori mhlambe wena izulu la lokuna khona kuseSoweto. Change the environment kuze uzokutshentsha ukuna kwezulu lakho imbewu wakho ikwazi ukuthi itshaleke mfana omdala imbewu wakho ikwazi ukuthi yenzeni ikwazi ukuthi iphile ikhule inikele imithelo environment inarha. Yazwakala Dimen asiye ephuzwini lethu lesibili. Mina nasithetha uDeuteronomy mfana omdala ephuzwini lesibili ithi uZimu uzanginisa lelo zulu nini ngesikhathi sakhona, in other words ngesikhathi esifaneleko. Ngamanye amagama mlaleli zwisisa nasinto esiyiza nayo ungaba senarheni erehe kodwana izulu lingani ingasi ngoba awukakabusiseki but kungoba isikhathi asikakafiki. Yonke into mindlela yenzeka ngesikhathi esifaneleko. Ifanise nalokho mindlela nawujama umjeje mfana omdala uyokuthenga igrozara nanyani uphethe imali eningi kangangani mfana omdala itro lakho naseligcwele ukateleleka bona ulandele umjeje mindlela ujahe kangangani mfana omdala bangakadluli abaphambi kwakho wena ngekhe waba khona. And ke sometimes mindlela emjejeni uthoma ungewokugcina kodwa na ugcini ungewokugcina. Angiphinde lokho emjejeni mindlela na ulinde uheleza mfana omdala esitolo uthoma ungewokugcina na ujoyina umjeje you are the last person ku-queue kodwa isikhathi nasikhamba-khambako you are not the last person. In fact you end up being the first nanoma uthome as the last. Nepilweni nembusisweni kunjalo mindlo lapho ungaba nomuntu mfana omdala ophiwe ngendlela esimangaliso isikhathi sakho nasingakafiki bona ubusiseka ngeze wabusiseka. You need to be patient mfana omdala ubekezele and i-test enkulu yokubekezela kulokha abantu abahlanu kwakho banikela amaplate okudla wena ulambile. In other words kulokha abahlanu kwakho babusiseka wena ungabusiseki. Nifunde nonke nenze ikhosi efanako niqualify nonke bathola umsebenzi wena ungawutholi. Mfana omdala nikhule nonke uziphathe kuhle mfana omdala ungabe umuntu ogijimako bachade wena ungachadi. Ningola kwenze konke okufaneleko mfana omdala ekufanele kwenziwe umuntu right into zakho zibonakala zidileya kodwa mfana omdala abanye babonakala into zabo zigijima msinya. Hey lalela anifani nembusiso zifana ngeze zafika ngesikhathi esifanako. Ingakho iBhayibheli ithi usomnini mfana omdala uzomnisa izulu ngesikhathi sakhona isikhathi esifaneleko. Mlaleli sakho isikhathi sisafika zifanise nemjejeni ungathomi uluze ithemba ungathomi ungale kubuhlungu ukujama emjejeni ungale nasele kusele umroyeda phambi kwakho mindlo lapho nakufanele ngathana uyangena uthoma ungale nebhaskete lakho mfana omdala uthi nawuphumela ngaphandle ukuthi awazi bona ye bese kuthode umroyedwa osele nge-item eyodwa ngebhasketini yakhe ukuthi andlule bamnikela islip ungene wena. You were next in line to receive your blessings kodwana azange usazithola ngoba usuke wangala sele ufikile ulinde 10 years enyakeni 11 nakufanele ngathana uyabusise ungale wena uphele ihliziyo. Bekezela mlaleli zibekezelele lelo khono nalo libekezelele lelo hwebo ufuna ukulithoma libekezelele loyo mthatho ukiwo ubekezelele leyo relationship okiyo ibekezelele leyo course that qualification ofuna ukuba nayo ibekezelele. You have never done it before so it's not gonna be easy. Ibekezelele mindlo lapho patience mfana omdala ngesikhathi sakhona ngesikhathi esifaneleko.
Iyabona nasiza endabeni yokubekezela Dimen ipheze ibetha abantu abanengi, abantu bafuna ama shortcut kanengi, abantu bafuna ama overnight success, abantu bayahala angabuzi bona lo muntu ophumeleleko onalento yena ayifunako uyibekezelele iminyaka engangani, uyibekezelele kangangani. Ubona namhlanje Dimen sinelelesi nje, sinabantu abathatha inkoloyi zabantu, sinabantu abaphadla imizi yabantu kungoba bafuna impumelelo yobusuku bunye. Umntalale namhlanje avuke kuseni aphumelele. Alibale ukubuza uDimen bona Dimen la ukhona ufike njani. Mindlo la mfana omdala uyibethe nangambala ehlokweni mfana omdala. Hayi sithi iningi lethu we don't post our falls, we post our wins. When you see the win uzitshela ukuthi it was a walk in a park, kodwa nawazi bona sihozuke kangangani kuze sifike la siyakhona. Mindlo la ayingaka ama artist umuntu atshela ukuthi album le engithethe yangiphakamisa ngisaphezulu ngeye6, kodwa it's not the first one, ngeye6 ngakhipha 5 zonke njalo zafeyila, kodwa I did not stop, I kept going. Namhlanje ye6 kwaba ngiye ngiphakamisako. Ayingaka ama soccer players mfana omdala athoma ku junior level, umrahuzu esingamazi Mindlo lapha ahuzu esingamazi abethe ibench mfana omdala iminyaka eminingi, kodwa abekezele alole ikhono lakhe, athoma nikela ithuba limthole selalolekile, alibambe ngezandla zombili mfana omdala alikakarele adlala umatch odwa mfana omdala, bamscout bamsethimini ebonakalako, sikhona simthandako sizitshele bona it was a walk in a park. Ayingaka ama-actors athoma ngentori ezingazisiko mfana omdala, umuntu mfana omdala azama uku-acta simhleke mfana omdala, ashaphene ikhono lakhe, aphakame awina ama-awards, abe umuntu ophakemeko. Mindlo lavo nabahatshi ngingazifanisa nawe Mindlo lavo, ngikhompithe nawe, ngingazi bona mfana omdala wathoma ku-community radio mfana omdala. Sometimes uzitshela ukuthi mic uyiqinile kanti sese-on mfana omdala, nawuhlekako kanti usemoyeni, ma-mistakes okhamba uwenza lawo mfana omdala. Namhlanje we are one of the world class presenters ngebanga lokuthi wenza amaphutha mfana omdala izolo, uyangithola. Abantu abaningi umuntu akuze sowusekukokwezi namhlanje athi Mindlo lapho uthome lapho, ne kunala uthome khona wabekezela wazilola. The key thing ukuthi you wait in action, awujami uthabalale phasi uthi ulinde ithuba likuthole uthabalele phasi. Mindlo lapha alikuthole ugijima, alikuthole wenza, alikuthole unwaranwara, kuthiwa kuvuswa ezivusako. Yenza something mfana omdala ezoba msikinyeko, ezokwenza bona usikinyeke. That is why sithi kumila yotshalileko Mindlo lapha ngesikhathi esifaneleko imbewu yakho izakukhula. Nawuzazi bona uphethe imbewu yekhabe Mindlo lapha, angeze mfana omdala waba nenkinga ebusika ufuna ubona amakhaba akhulu. Umuthi uza kuba khona iye, namhlanje umrapho uza kuba khona iye, kodwa ngebanga lokuthi akusisikhathi saleyo mbewu angeze yakunikela izithelo. Ngesikhathi esifaneleko ehlobo leyo mbewu izakunikela ikhabe, ngesikhathi esifaneleke ebusika leyo mbewu izakunikela i-orange. Angeze wafuna ukuba ne-orange ehlobo mfana omdala, angeze wafuna ukuba nekhabe ebusika. Ngesikhathi esifaneleko Mindlo lapha nawe uzakuphumelela, ngesikhathi esifaneleko Dimen nawe iminyango yakho izakuvuleka, ngesikhathi esifaneleko mlaleli nawe iminyango yakho izakuvuleka. The key thing ukuthi ungalindi uthabalele, ungalindi uvukele abantu, linda uzilola, linda uzi-improve, linda upractice, linda upheka, linda uzama ukuchugulula izinto mfana omdala, uchange to the digital world mfana omdala. Into zakho uzichugulula zifane ngesikhathi sanje. You are waiting in action ukuthi ngesikhathi esifaneleko into zakho zifike zikuthole ku-position. Kunjalo Dimen, ngifuna case yokuthengisa nasibuya singene ephuzweni lethu lesithathu sikwazi nokuvulela umlaleli kokwezi FM Dimen aphefumule la khona ukuphefumula khona. uDimen uyangivumela bona ngiyokuthengisa ngikwazi ukubuya? Awuzweke. Lihlelo sizigedlile noMindlo lapho ngomvulo bekwengolosini ebusuku kwekwezi FM. Mkhulu akhe ngibuze bona lokho nakuthiwa umuntu ubangwa madlozi
so umuntu obangwa idlozi kuluke mkhulu uthola ukuthi idlozi lidonsisana naleli linye ngapha nangapha kusho ukuthi la komalume wakho ngasekhaya kini amadlozi ayadonsisana wena solanka usaphila emhlabeni uthi uzama izinto kanti izinto zakho azihlangani ngenxa yokuthi amadlozi wakho wena mkhulu kusho ukuthi isekelo sakho asimanga kahle mkhulu umsamo wakho umsamo ohlukene phakathi ekumele ngabe uyahlanganiswa. African Spirituality noMinjo Love kuKwekwezi FM. Imitato ivulekile 086 000 3278. Chia iphimbo lakho ku WhatsApp 079 413 2172. #ngena emhathweni. Nambala likwekwezi FM kukhanya ba ku 90.6 kuya ku 7.7 FM iyathoba ke imzuzu ngemva kwesimbi ye11 ngikhamba noDimeni wakasithola umkhuthazi wethu namhlanje uthi kumila yotshalileko. Ayike asikumemeke na umlaleli kokwezi FM ku 0794132172 0794132172 na ku 086 000 3278 086 000 3278. Dimen asibethi iphuzu lethu lesithathu nasuka lapho sikwazi ukwamukela umlaleli kokwezi FM. Mina lapha ngwasummarize amaphuzu amabili lawo ogcina mfana omdala ngwagijimise ngwakhe nethi ngaphezulu mfana omdala. iDeuteronomy 28 verse 12 mfana omdala ungikaragodi uthi uzima busise umsebenzi wezandla zethu. Mina lapha ngamanye amagama ngaphambi kokubana uquestione ukubusiseka kwakho nokuthi mfana omdala urareke bona uzima kakubusisi na. Kufanele uzibuze bona ukhona umsebenzi owenza ngezandla zakho uzima angabusisa angawubusisa na. Ngamanye amagama Minzo la uzibuze bona wenzani ngezandla zakho yini okuphethe esandleni mfana omdala uzimo angakubusisa uphethe yiphi imbewu uyatshala na. Ngamanye amagama Minzo la ngoba uthi uzokubusisa umsebenzi wezandla zethu. Iningi lethu sinezandla kodwa anginamsebenzi esingayikhombisa esiyenza ngezandla zethu. So ke why urareka na ubona ungabusiseki ngoba uzimo ulinde bona wenze umsebenzi ngezandla zakho kuze azokwazi ukuthi aphakamise isandla abusise kuleyo ndawo. Khumbula Minzo la bona when we are busy doing nothing, God will bless you to do more of nothing. Na uhleliko mfana omdala ungenze litho uzima uzakuphakamisa isandla kubusise uzokwazi ukuthi wenze more of nothing. So ke yenza intonyana thize uzokwazi ukuthi aphakamise isandla lento imultiply Minzo la ikwazi ukuthi ukukhule ngezandla zethu. Angihlanganise nephuzu lesine Minzo la uzangena mfana omdala uzikhavare zombili. Yesine yokugcina Minzo la bithi niza kuboleka izizwe eziningi mfana omdala ingabikho mina into eniyiboleka ezizweni. What does that mean? Minzo la lokho kungitshela bona sibusiselwe ubusisa not ukuswenka. Minzo la nawunikelwe ndwanyana thize mfana omdala kuthenjwe wena mfana omdala isibuso sinikelwe wena. That is because uzima ubusise wena uzokwazi ukubusisa abanye ingakho athi ngemva kokuthi kunomsebenzi owenza ngezandla zakho awubusisile wena uyoboleka izizwe mfana omdala ngaphandle kokuthi wena uboleke kibo. In other words, you are blessed to bless, not to brag. Iningi lethu sibethwa ukuthi ngemva kokubusiseka mfana omdala siyaziphakamisa sithome siziphakamisa sizitshele uthola umuntu ibreadwinner ekhaya mfana omdala ngoyothenga inchebo Minzo la athomanyaze ekhaya adelele lenza umathanda ekhaya mfana omdala athina kakhuzwa komuntu athi ngizakuhlala ngamthengela isitshebo. So ubakhomela ngeposition abolekwe yona ubakhomela ngaleso sibusiso mfana omdala abolekwe sona ekubeni unikelwe sona uzazi ukubusisa. Angiyazi mfana omdala bakhona abantu abahlukunyezwa kwemakhaya mfana omdala kuthola ukuthi abantu abasakhona ukwenza izinto zabo umuntu othi angabereke ekhaya badimande bonenze nezinto ekufanele thana kazenza. Ngikhuluma ngalabo ngikhuluma ngabantu abanakekela imindeni ba-appreciate-ako nemindeni yenza amahlelo ukuthi basupporte ukuthi mfana omdala nabo baba meet halfway. Nangase imindeni ngikhuluma ngayo mfana omdala ekubalulekileko ukuthi kwazi bona ubusiselwe bona uhelebhe mfana omdala kuze imbusiso zakho zizongumultiplyeka. Isihlakalo nindlela ye-multiplication isekushereni mfana omdala ukuthi do you share na nindlela ukwenzelela bona uzokwazi ukuthola ekufanele ukuthole ungathi ngemva kokubusisa uphakamisa amahlombe ukhohlwe bona
uyipompi enikelwa amanzi kuze izokwazi ukuphelelela imbali uzima zibona ngemva kwakho. Ihliziyo iza kuba buhlungu mhlazana ipompi yakho ivalwa ngebanga lokuthi uthena unikelwa amanzi wawakhipha kuwe wedwa wazange usafuna ukwa-multiplya mfana omdala uhelebhe imbali ezidinga amanzi eqada. Angitsho bona uhelebhe wonke umuntu, angekhe wakhona uhelebha wonke umuntu, angitsho ukuthi uhelebhe nabantu abanga-appreciate ihelebho lakho. Ngilinga ukuthi where is possible linga uhelebha, awenzeli bona, uzenzela wena to multiply those blessings. Mfana omdala na uhelebha uyatshala, ingakho sithi kumnilayo otshalileko na uhelebha ekhaya particularly Mindlolavu yimbewu oyitshalako la uzimu nabezimu bazakuzama ukuthi bamultiply lawo mandla owasebenzisela ekhaya. Nanyana mfana omdala sebakulimaza kesinye isikhathi ngoba imindeni ayifani, abanye baya-appreciate, abanye mfana omdala they take advantage of that bese ba-relax bathoma bangasenzi litho baqale bona uzibani bani ukhona uzakwenza uzasihelebha. Angikhulumi ngalabo, ngikhuluma ngabantu aba-appreciate-ako mfana omdala. Nawe uzakhona ukuthi into zakho zimultiplye uzima busise ukwazi ukuthi ube nokuningi ongahelebha ngakho. Mindlolavu iyazwakala Dman, yazi emndenini hayi bathi kuba naloya mntwana oyoku phula irecord lomthlago. Ya bathi umuntu kube nguye okhipha umndeni emthlagweni. Ngamanye amagama ngizama ukusekela inkulumo yakho ukuthi ubusiselwa ukubusisa abanye. Uzimo akufumbathisa athi wena ke ngweke oyokutakula umndeni wakho emthlagweni. Na usuka la wena uzimsela kubusisile uthwala amahlombe ungabusaqala nemva bona ubuyapi. Ingakho vanathi zehlise kuphakama imisebenzi yakho. Mindlolavu na uzehlisako uzimo uyakuphakamisa mfana omdala. Ayikho into esilinga uzimo njengomuntu oziphakamisako Mindlolavu. Ayikho into enyenyisa mfana omdala umveli nqangi njengomuntu osoyintela abantu ekufanele ngathana uyabahelebha. Banengi abantu kule position okiyo efanele ngathana uyababusisa. We need to be answers to people's prayers. Mindlolavu fanele kusebenzise impendulo zemthandazo yabanye abantu. Uzimo wenzele lokho, uzimo ubusisa umuntu ngomuntu Mindlolavu. Ubusise thina ngalama position bona sibusise abantu abathandazako abathandazela ukuhelejwa ngithi. Thina sithoma sivumela ama position la asiphakamisa asifake imphiko sikhohle bona kuhle sibolekiwe asikakaphiwa. Sibolekiwe Mindlolavu, yonke into nayo ubolekiwe isengathathwa lo nginikeleko usengayivala ipompi. Iyazwakala Dman, ngivumela ke Dman 11:15 si meme nomlaleli Gogwez FM naye kheka beke lapha nalapha. Ngena ke mlaleli ku 0794132172 086 003278. Sibekile inkulumo yahlala yazwakala ngokwekhabo la khona isizumlaleli. Mindlolavu Baba hayi ngiyawezwa lawo magama lawo, bengithi ngiyolala manje ngiyeva ngathi ngihlale ngingimamele lesihloko yize ngisithole phakathi, but khona ngidobhadobhile lapho, kukhona ngidobhadobhile kakhulu, khona ngifundile. Isikhathi engisitholile siyasalungisa enhlizweni nasengqondweni nasekukhuleni. Ngiyabonga ya siyathokoza baba. Dman, ngiyathokoza, ngifundile namhlanje ukuthi kuvuna itshalileko ngidlile lamagama engidlile fast kumachila la emateksini emendlini. Namhlanje uyangikhuthaza, yazi uyangikhuthaza, solo angilali bengilinde wena. Ngiyathokoza, uyangikhuthaza nawuthi kuvuna itshalileko. Hayi yangikhuthaza leli gama lelo. Nakusasa ngizokuvuka ngalo yazini. Bobo tango. Siyathokoza baba. Hello Mindlolavu, mina ngizwe isihloko esikhuluma uDman. uDman into ayikhulumayo ukhuluma ngezinto ezenzakalayo kulomhlaba esiphila kuwo. Ukhuluma nomvangeli
uThemba ezone 5. Into akhuluma ngayo into mina engifesana nayo. Ngoba uNkulunkulu usinikezile thina abantu la emhlabeni izinto. Mara abantu abanye abakhona uku-understanda. Uma uNkulunkulu masakafikile akusebenzisa akadingi ukuthi ube close to abantu. Kunabanye abantu bafuna lento wena unayo. That's why thina abantu abaningi abantu abamnyama singaphumeleli ngoba sitshela abantu inkinga zethu laba sithi abangani bethu sitshela abanye abantu ukuthi mina ngibona nginje ngenze 1 2 3 and inkinga eyi-1 iyo leyo. Timeni ngiyakubonga kakhulu nisokudala ngingasamuzwa kuKwekwezi Timeni mara ngiyanibonga. Ngibonga nomoya engcwele okulethile kuKwekwezi FM. Mina ukhuluma ngesimo sami ngumvangeli ezone 5. Into le ingibambile manje ingibambile labantu bengithi ngiyabathemba yiba abantu abangekho right empilweni yami and angeke ngikhuluma umuntu ngegama and umoya engcwele sekakhomba ukuthi phuma ezintweni eziningi phumani. Abantu masifocuseni enkingeni. Yazi ungichaza kathi akunamuntu emhlabeni anganama mistake. So abantu bablame ama mistake. Yabona umuntu azitshela ukuthi akana mistake abheka ama mistake womunye umuntu kusho ukuthi lo muntu lo wrong. Kusho ukuthi yena saka uNkulunkulu. Sesiphila nabaNkulunkulu la emhlabeni. That's why singasakhona ukuthi sibe right. Amen. Siyathokoza mvangeli. Chikwana sithokoze noDimeni. Hayi nakulizulu. Alini ngaso sonke isikhathi kunesikhathi salo sokuthi lithule. Nanje ngiyathokoza uDimeni amagama wakhuluma bayangaka. Angakakhulu nokucala emndrenini wazi ukuthi awunalitho marozama ngayo yonke indlela ukuthi uphakamise ngapha kuvela amagama anenswana baloko bakuhlabahlaba lokuthula ucala lokho uyenza nawufika kibo bakuhlekise nabangani ande nawucala le bayakulimaza bakuhlaba ngemuva. Sibusisiwe isandla isiphako kunesamukelayo. Sithokoze. Kuyazokala mlaleli Kokwezi FM ku 0794132172 ngo-11:30 sizoyivala khaba mlaleli Kokwezi FM na ku 086 0003278 izinombolo zomtato. Timeni yacho umlaleli Kokwezi FM mona uyamthinda ngamagama akho. Ngiyathokoza Mindlolavu mfana omdala kunokhunye ukuthi mfana omdala particularly nasikhuluma ngokuthi uhelebha abantu. Mindlolavu siyakunoba yini mfana omdala ngiyakholwa Mindlolavu silethele kulelo hlelo mfana omdala ukuthi sokukhuluma amaqiniso umlaleli sifuna ukumhelebha mfana omdala. Mindlolavu siyakunoba yini uyakhumbula kunoba yini mfana omdala uthola abantu bathi kunginikela i-10 ngiyothenga i-cold drink mfana omdala. Kunabantu abaningi inhlanhla zabo zivale ngilawo ma-R10 Mindlolavu. Kunabantu abaningi imisebenzi yabo iphelile yaqeda ngilawo ma-R10. Kunemitshato eminingi ephelileko yaqeda ama-R10 umraba nethi R10 yokuthenga i-cold drink mfana omdala. Sizokutshela mlaleli bona yelela ungabi inyoni mfana omdala ebanjwa flaha. Ungabi mnkasi uphephela ngesibukweni. Ngangcono umuntu ukhambe uyomthengela lento ayifunako kunokuthi umnikele imali ngesandla. Umlaleli uyangizwa bona ngithini Mindlolavu angazoyichaza ukuya phambili mfana omdala. Ngifuna ukuhelebha umlaleli kulonoba yini mfana omdala. Iningi lethu nje silungisela ukuya emakhaya ukuyokuphumula Mindlolavu. Kunabantu ebalindileko bona uMindlolavu uyeza. uMindlolavu samkhutha nje ngeke samthola. So-ke mlaleli kufuna ukuthi uhlakaniphe khumbula bona silwa nenyama silwa nemimoya. Bakhona abakulindileko bona ngalonoba yini ngunoba yini sokubamba ngayo uMindlolavu. Nethi nge-R10 ye-cold drink mfana omdala. So-ke helebha kodwana helebha ube umuntu okhipha amehlo enyameni wazi bona umhlaba ujame ngenyako. Mindlolavu mfana omdala umhlaba uyahlaba. Mindlolavu umhlaba mfana omdala akusadlalwa akusafani nakade. Abantu bathugulukile mfana omdala izinto sezibereka ngenye indlela kukangaki ku-social media uthi na uqala ukuthola i-R10 zibotshwa amasindo uthi na uqala ukuthola bona umpopana mfana omdala babotshwe ngani ngenaliti mfana omdala nemali zizombelezile lapho kuvalwe inhlanhla zabantu Mindlolavu. Abantu bayahlaka uma nathi ufaka ama-CV mfana omdala yakhe i-CV ibonakala imnyama khulu abantu abasafuni nokuyivula bathathe bayiphosele ekati ingasi ngoba akaqualifyi ngoba uyaqualifya kodwa leya R10 leya ye-cold drink ngiyo mfana omdala yenza bona ungasabonakala isithunzi sakho singasaba khona mfana omdala. Uthi na ungena ngikhaya ku-relationship namtjana emtjhadweni ubone mfana omdala umlingana akho anyenya
ube ngathi mfana omdala uzimorosele kanti no leya 10 rand ye-cold drink mfana omdala osewayikhipha wayinikela ngesandla ngiyo esevale yasuka mfana omdala yavala konke kwakho. Ngifuna ukuthi asiyelele mlaleli sifuna ukutshela amaqiniso singatshela into engapha kwesandla ukuthi kilo December phaphama ungabhayizi ungabi mcaso ophephele ngesibhuweni helebha kodwa uhelebhe ngokuzwisisa ngokuvula ingqondo wazi bona akusuye wonke ohlekako okujabuleleko bona ukhona, akusuye wonke kubethela izandla ojabulele bona uyabusiseka, akusuye wonke othi yo ngiyathokoza bona ngiyakubona namhlanje ojabulela ukuthi vele ukhona. Iningi labo mfana omdala bathi uzenza uhleva ngamandla akho mindlo lazi, iningi labo bathi uzenza obusisekileko ngamandla akho again mindlo lazi ngembusiso zakho. Iningi labo mfana omdala liyafirigana ngesibusiso sakho bakhohle bona wonke uphathisiwe. The only mistake bayenza ukuthi they are comparing your strengths to their weaknesses. Now compare your weaknesses to somebody else's strength uyobona kwangawukabusiseki. Akhe sarakarake dimeni nomlaleli emtatweni. Echane kokwezini. Mindlo love. Amen. Ngizizwa ngikhuthaze kakhulu. Nami ngingomunye umntwana ophiwe lesi sikhathi sokubana hlokomele umndeni wakhe. Ngiphiwe lesi sikhathi zizongikhuthaze kakhulu. Ziningi izinto zomhlaba namuzimo ngiphila amandla okubana ngijamele umndeni wami. Ngithena ngiphuma esikolweni ngithatha igap ye zimo phakamisa isandla ngazithola ngithola umbereko lo ngutholeleyo oyenza ukuthi nami ngibe ngomunye obeka uburothe etafuleni. Ngiyathokoza kakhulu into ekhuluma kwaleli man ile ngihlangabezana naye ile ngiyo futhi. Ngiyathokoza mfana magama kangikhuthazile bekodwa ngiyabathabela. Kusinaro wakhetha ukuthula ngeverini. Siyathokoza iverina ke sizwe la. Batsha mindlu love nesithekeli sakhe siyathokoza amagama amnandi. Impilo injalo yona ene ubasiza abantu uthi sobasizile bakubonge ngothuvi. Mara mina vane ngithi akunandaba. Mina ngenzela uzima ngenzeli bona. Abanye balwe nawe ngaphandle kwesono nomndeni njalo ukwenzela umono ube nomono uzibuza ukuthi ngibenzeni sebasele bangasangikhulumisi basinaksi for mina vane ngithi kunento uzima ibeke phezukwami mina engingakayiboni ngoba ngisesendaweni wrong. Mhlambe nangisendaweni right uJehova uzoyiactivate lento nami ngiyibone ngithabalwi nami mara balwa nento uzima ibeke phezukwami. Ubasiza abantu angifuni ukubongwa umuntu mina ufuna ubongwa nguzima mara bakuzonde ubuloku basiza ubahelebha. Yathokoza. Siyathokoza mama. Mindlu love. Akwande. Kunjani mfo? Sikhona baba. Yazi into ekhuluma ngomfo ikhona. Mfo ngiphila nabangani ngibereka. Hana ngibacocela zonke izinto zami. Kana abantu abagcineni bazokhamba batshela umuntu wami bangena umuntu wami ngazo zona lezi zinto lezo. Ekugcineni umuntu loyo angizondela izinto engingazazi because of abangani. Abasuka lapho bajama ngale ngakuye ngabe enemy kuye mina. But anyway ngifundile ngomuntu mfo umuntu esiwakhabula umuntu kwatshela ikhola tubothembilitshe nokuthi uthemba umuntu mindlu lafu for ngilalele nina ngiyathokoza mfo.
Siyathokoza kuleyo ndawo ke siragarage. Mindlolafu lapho ngathi ukhulunywa ngami Mindlolafu ukhuluma noMgwena. Mina ngidliwe 20 rand yami Mindlolafu 20 rand ngidlile lamagama ayangithinta lawa Mindlolafu. Locha Mindlolafu. Wonde. Ngapha ngeDelmas ukhuluma noGofifi. Ngiyasizwa isihloko senu nesithekeli sakho lapho ngilalele. Into engizwileko ukuthi emjejeni awuthomi ungunumber 1 emjeje. Uthoma ungokugcina mara ugcina sewungokuthoma. Ukubekezela kubalekile. Yazi leyo engikhwathile yangivula amehlo ukuthi endweni eziningi sibaleka ukubekezela. Asifuni ukuthoma sibancane, sifuna ukuthoma sesibakhulu kanti kufuna uthome umncane bese uyakhula. Ngiyathokoza Mindlolafu. Siyathokoza Msukhethu. Hallo mkhathi, ubaba uyayibeka indaba. Umuntu akathokozi emhlabeni kaJehova, akathokozi, wenza okuhle, wenza okumbi, umuntu akathokozi. Noma ungamupha into akanaliseki. Ubaba uyayibeka indaba, uyayibeka, uyasakha, amezwi akhe ayasakha. Siyabonga uqinisile baba siya emakhaya manje eDisemba basilindile bayazi ukuthi ubani uyeza. Uyayibeka ubaba straight Nkosi ivusise ngimi ngapha ngeDenniseg. Usakhile. Siyathokoza mama. Akwande Dimen. Akwande. Hey. Nami ngingomunye uba nomusa ebantwini ngibahelebhe. Dimen nawe Mindlolafu. Ngibona ngathi inhlanhla zami ziberekela phezu kwabanye. Nethemba liyaphela mara ngibekezelela ngikhona nami ngiyancenga ukuthi mhlambe ngizagcina ngiphumelele. Zona izinto zami ngizibona zingikhambela staraha mara ikho engayenza. Ngiyathokoza. Iyazokala Dimen asebenzele ukuyivala Dimen. Ubekile umlaleli kokwezi FM. Mindlolafu asikhumbuze umlaleli bona uzimo ubusisa umuntu ngomuntu, usathana uyisa umuntu ngomuntu. That is why Mindlolafu vane sithi helebha ucheche. Mindlolafu abanye beza nje abadinga ihelebho, badinga indlela yokuvala lepompi onayo namandla onayo umfana omdala enza bona ukhona ukuhelebha. So ke siye enyangeni yakanobayeni umfana omdala uthi ujabulile umfana omdala ujabula amalanga okuphumula. Khipha amehlo enyameni mfana omdala, iba umuntu okhicizako kodwa ukhicize ukhipha amehlo enyameni mfana omdala, ucheche Mindlolafu, ucheche mfana omdala, ungazitholi sohelebha budlapha mfana omdala, ugcina uba senkingeni, uzithole into zakho sezimorosakala ekubeni uye ekhaya nje uthi uyobabona mfana omdala, uthi uyohelebha, uthi ukuthatha amandla mfana omdala, khane kula amandla akho ayokuvalwa khona mfana omdala. So ke asitshejeni siyelele sibe babantu belihlo, sibe babantu mfana omdala abakhona ukubonelela ngaphambili. Khumbula bona inengi labantu ebalwa nawe akusiba abantu ebalwa nalokho ebakubona nje, babantu ebalwa nalokho ozokuba ngikho kusasa. So balinga mfana omdala ukuvala lento ozoba ngiyo kusasa kodwa bayivala nini namhlanje. So ke you need to be very smart and strategic. Wazi bona I'm helping la ngikhona khona, la amandla amaphelela khona mfana omdala, and then you do the rest mfana omdala. Uzuma uzakwazi bona ama-fruits akawa multiply. Mindlolafu umlaleli uzokubusiseka, umlaleli uzokuphumelela mfana omdala. Konke adinga ukuthi akwenze ebusukwini banamhlanje, hayi ngithi motivation without action is a complete waste of time. Umlaleli kudinga bona mfana omdala ngemva kokuba motivated azibuze bona ngiliphi igata ngiyalithatha. Umehluko hlangana kwalo laleleko nalo oleleko ngalomzuzu ukuthi olaleleko uyokuthatha liphi igata
igadango ezaneza bona ahluke nalo oleleko ngoba the difference ukuthi what are you doing ngemotivation oyizwako uyokubetha izandla uthi ngibezwile bese udosa ingubulale or uyokubetha izandla uthi okay where to from here ngiliphi igadango ngilithatha ngilungisa kuphi our main objective mindlela ukukhombisa umlaleli blind spot lento edinga bona mfana omdala ekhosa ama-accident amaningi i-blind spot ama-accident amaningi abangwa i-blind spot mfana omdala ikolo evela la ungajeji khona uthi na uqala esipilini ayiveli esipilini mfana omdala kodwa mfana omdala nawujika ihloko kancane uyayibona ukuthi ikolo enasi seyikhona so kudinga bona uhlakaniphe mfana omdala ukuthi ungabanjwa ama-blind spot azakwenza bona ikusasa lakho livaleke uthi nasele ufikile kuthile mfana omdala kanti bakubethe i-2 fingers uthi na ufika ukukhesha nakufanele ngathana uyabhadela iwalada ayisekho mfana omdala esikhwameni why ngoba usuke wawanjwa i-blind spot bakubamba nge-2 fingers walinda kwathi nakufika isikhathi sakho sembusiso nakufanele ngathana uyaxonyeliswa wabethwa mfana omdala khani ubethwe nge-250 mfana omdala leya 10 rand mfana omdala ye-cold drink yavala konke kwakho uyibekile Dimen uyibekile umlaleli ophundiweko sekaza kubamba i-podcast kusasa Dimen nje sibawa sinikele la atholakala khona umlaleli akhona mhlambe ukumlandela kuma social media platforms Angithokoze mindlela mfana omdala angilayelise umlaleli enyakeni ka-2024 mindlela le bekuyimotivation nami yokugcina enyakeni ka-2024 mfana omdala uyazi bona siya enyangeni akanobayini mfana omdala la abantu sokuphumula mfana omdala kesho kulola imikhumbulo mfana omdala so ke nami ngifuna ke ngiyokuphumula mfana omdala mindlela uyazi unyaka lo unyaka mfana omdala onemphithiphithi eziningi khulu umdala besimatasatasa khulu umuntu zangatholi i-chance yokuphumula so ke yalayelisa kumlaleli omhatshe kwekwezi FM amahlela wona asaqhubeka mlaleli mfana omdala kodwa leli phimbo ukuthi uzalizwa mhlambe enyakeni ozako uzimuna akavumileko mfana omdala ngifisela umlaleli amalanga amnandi ukuphumula mfana omdala umlaleli mfana omdala adle uDisemba kamnandi baphephe endleleni mindlela bakwazi ukuthi mfana omdala ukuthi barage namahlelo mfana omdala nonyakeni ozako godi sithi nasibuyako mfana omdala simbuye simphathele amagama amatsha azasithomisa unyaka ngendlela efaneleko sawuvula unyaka nge-Bible verse sivale godi namhlanje nge-Bible verse mfana omdala ngehlangothini lami kodwa namahlelo asaqhubeka into la ngiyatholakala ku-social media mfana omdala kunendawo la ngitholakala khona ku-YouTube umlaleli uyangena ku-YouTube atype Dumisani Sithole amavidiyo amaningi mfana omdala alapho ku-YouTube Dumisani Sithole subscribe wenzelele bona nangipost ivideo ikwazi ukukwazisa bona uDimeni sekapostile ivideo ku-YouTube ngikhona na ku-TikTok mfana omdala Dumisani_Sithole underscore ngileya dash omncane mfana omdala ongaphasi Dumisani_Sithole uyangithola lapho ngiposta amavideo almost every day mfana omdala inhloko ezihlukahlukeneko ukuthi zihelebhe kumuntu obhedera ku-Facebook ngikhona ku-Dimen uDimen sinstreta ngo-D space MAN ku-Facebook mfana omdala ku-Instagram Sithole_Dumisani siyatholakala mfana omdala but kakhulukazi umlalela akagijimele ku-TikTok nakafuna ama-daily videos la ngilekha inhloko ezihlukahlukeneko Dumisani_Sithole mfana omdala agijimele naku-YouTube ku-Dumisani Sithole akwazi ukuthi abusiseke minto lami ngiyathokoza mfana omdala ngethuba enyakeni ka-2024 mfana omdala sirakile umlaleli ukhulumile bona mfana omdala ubusiseke kangangani uyazi mfana omdala imilayezo evane ngikuthumele yona imilayezo ezako mindlela ekwakha nehliziyo sometimes mindlela sizibuze bona mara uzimu wasinikela i-responsibility engaka yokutshala imbewu empilweni nomlaleli kodwa namhlanje siyazwisisa bona mfana omdala imbewu ezibaluleke khulu zinikelwa abalimi abathenjwe khulu so ke ingakho zimasinikele lezi mbewu bona sizitshala empilweni nomlaleli ngithokozile mfana omdala sinayo ukuthi siyokuhlangana enyakeni ozako mfana omdala uzimu akwenze kuhle ukhule mindlela toti kube isikhathi la sihlangana khona kodwa enyakeni ozako mfana omdala Dimen sithokoze khulu kwamambala namhlanje imotivation yethu sithokoza nje ukusebenzisana nawe enyakeni wonke ka2024 khamba ukuphumula mfana omdala ukubuyele emva kuyokuthatha amandla ubuyesele unamandla nyaka uvela siyathokoza Dimen usibusisile ngenkulumo zakho ngiyathokoza mindlela futhi imikosi ndodekhethu siyathokoza Dimen awuzweke uDimen wakwasithole asithulela imotivation echisa yakhe yokuphela kunyaka siyathokoza mlaleli nayikuphundileko ke sowuzayibamba ku podcast sasokusako
Lihlelo sizigedlile nomindlo lavo ngomvulo bekwengolosini ebusuku kwekwezi FM.